Jahorina 2022. 4 nova šestoseda, 2 nove gondole i 1 olimpijski bar. Da li je Jahorina najzad bolja od Kopaonika? Možda se neki od vas sećaju Jahorina nekada, kada je bila potrebna večnost da se starim dvosedim izađe na vrh. Ali danas je Jahorina jedan potpuno nov i modern skijaški centar sa toliko novih sadržaja o kojima danas pričamo i obavezno ostavite do kraja da odgovorimo na pitanje da li je Jahorina najzad bolja od Kopa. Ćao svima, ja sam Nebojša, skijanje je moja najveća strast. Skijam nekih preko 30 godina, već 18 godina učim ljude kako da skijaju, a tokom zime obično vodim ture za Alpe sa organizacijom Skibus, tako da ste na najboljem mjestu da čujete prave informacije o tome kako napreduju naši ski centri. Šta je sve novo na Jahorini? Tu su pre svega 4 nova šestoseda, 2 nove gondole, 1 olimpijski bar. Pored toga, noćno skijanje je podignuto na viši nivo i veštačko osnažavanje i o svemu tome pričamo danas. Prva gondola pod nazivom Novak Đoković otvorena u decembru 2019. godine. Sticam okolnosti, imao sam priliku da budem tamo na otvaranju i tako možete pogledati ove slike. Gondola je uvučena u jedan žleb, tako da zadovoljava mogućnost planine da opslužuje svoje skijaše čak i kada su loše vremenski u pitanju u vidu vetra ili snega. Ide jako brzo, za nekih 3 minuta vas izvlači gore na vrh odakle možete da uživate u skijanju. Druga gondola je gondola Poljice koja je instalirana za sezonu 2022. koja vas vodi na istoimeni vrh i koja svoju dužinu savladava za svega 4,5 minuta, ide jako brzo i hajde da vas se uvedemo unutra da vidite kako to stvarno izgleda. Plava gondola je sjajna, kao što vidite. Pored toga što brzo ide, zdravo dečko! Ćao, čao! Ima i ove rupice dole za skije, znači samo uđete i hop, buć, skije i rešena stvar, iđete dalje. Obe gondole su doprinele tome da se smanji gužva na stazama i to drastično. Ako se sećate ranije, nekada je trebalo po 45 minuta da se iz centra Jahorine krene put vrhova, a sada čak i u vreme u kome sam ja bio, a to je Sretenje 2021. u piku sezone čekanje nije iznosilo više od 10 minuta. Veći deo dana kada nema toliko skijaša, zapravo čekanja nije ni bilo. Od šestoseda na Jahorini pominjemo prvo šestosed Trnovo koji se nalazi skroz na desnom delu vaše ski mape i ispod njega prolazi jedna divna, blaga, plava staza koja je idealna za učenje skijanja. Pored toga tu je i jedan ski vrtić koji će biti aktualan verovatno kada se izgradi hotel koji je u izgradnji odmah ispod početka ove žice. Drugi novi šestosed je šestosed Ogorjelica koji vas za svega 4,5 minuta izvlači na najviše vrhove planine na 1916 metara nadmorske visine. Ovaj šestosed također ima i plastičnu kupolu koja se automatski spušta tako da ste uvijek zaštićeni od velikog vetra ili snega. Treći šestosed je šestosed Rajska dolina koji vas izvlači na najozbiljnije takmičarske staze na Jahorini. U gornjem levom delu mape možete vidjeti tamo gde su nekada bila sidra i tanjiri. Sada ima jedan kvalitetan brz šestosed kome treba svega 2 minuta da vas izvuče na vrh. I četvrti šestosed je šestosed Skočine koji se nalazi u donjem levom uglu vaše ski mape, koji svoju razdaljenu od 1300 metara prelaze samo 6 minuta i ispod njega vam idu 3 jako lepe i dugačke staze, od kojih je jedna crna i 2 crvene. Neke od njih imaju veštačko osvežavanje i pružaju pravi užitak za pravo skijanje, ali u trenucima kada imam problema sa snegom, onda će ove staze prve da popuste. Ispod svih ovih žica prolaze i neke nove staze. Staze su tako divno pripremljene što za dnevno skijanje, što za noćno skijanje i svaka čast ljudima u organizaciji za njihov trud. Pored toga znam da su preko leta radili da jednostavno iznivelišu neke prelaze, tako da Jahorina više nije planina sa nekim strmim i opasnim delovima kao i onim suženjima koje su posebno neugodne za početnike, već jedna pitoma, lepo orijentisana planina sa dosta prelaza, finih stazica između staza, tako da možete promeniti bukvalno tokom spuštanja svoj pravac kretanja po planini i također da uživate u dobrim, jako dobrim markacijama na stazama.
Ono čime se domaćini na Jahorini najviše ponose je moderni olimpijski bar koji se nalazi na 1900 metara, gdje se preko dana organizuju žurke, a uveče ovaj bar zajedno sa restoranom radi do kasnih sati i do njega se stiže gondolom. Zbog toga želim da vas pustim da malo uživate u dnevnoj atmosferi ski žurke na vrhu Jahorine. Na izlazu sa nove gondole se nalazi najnovije mesto na Jahorini na koje su ovdje ljudi veoma ponosni. Hajde sad da vas povedem unutra, vidite kako to izgleda. Najbolje za koncerte i nastupe. Cena ski pasa na Jahorini posljednjih sezona ide gore, što je razumljivo zbog ogromnih ulaganja koje su ovdje došle na planinu. Samim tim, u zavisnosti od sezone, imate 3 kategorije sezone, cena ski pasa ide od 128 do 150 evra za 7 dana skijanja za odraslu osobu. Noćno skijanje se odvija od 6 do 9 sati popodne, imate 3 sata što je više nego dovoljno za jednu kvalitetnu aktivnost na planini. Staze su jako lepo osvetljene, imate 2 staze, oni kažu 5 km staza ispod crvene i plave gondole, tako da imate čak mogućnost da se sa velikim komforom spuštate i penjete na planinu tokom noći, uživate u predivnom nebu i atmosferi i ono što je jako bitno, osvetljenje je jako dobro i staze su sjajno pripremljene. Pored toga, uprava skijaškog centra jako dobro radi na promociji sadržaja ove zimske lepotice, tako da je u predsezoni bilo organizovanja dosta dobrih koncerata, velikih zvezda ex-jugoslovenske scene. Također tokom sezone dolaze i različiti svetski DJ-evi, a o svemu tome se možete obavestiti direktno kod njih na sajtu koji ću vam ostaviti ispod u komentarima. I sad, kad smo završili priču o svim novim žičarama, novim sadržajima, novim uslovima za nove skijaše, postavlja se logično pitanje, da li je Jahorina sada bolja od Kopaonika? Ali pre nego što odgovorimo na to pitanje, slušamo poruku sponzora, a to je LGND online program za mršavljanje, jedini program koji vam nudi garanciju na vaš uspeh. Pogledajte priče ovih ljudi koji su vam dostupni na YouTube-u i odaberite ako vam treba pomoć vezana za mršavljanje. Ja znam da vi skijaši uglavnom nemate problema sa viškom kilograma, ali sigurno znate nekoga ko se sa time muči. I zato najbolja preporuka da šerujete ovaj video ili da pogledate video u gornjem levom uglu koji priča o 5 različitih načina kako da smršate 15 kilograma za mjesec dana. Kako bismo što bolje uporedili Kopaonik sa jedne strane i Jahorinu sa druge strane, odabrao sam nekoliko kriterijuma prema kojima možemo da donesemo odluku. Prvi od njih je jednostavno blizina. Znači, svi znate koliko želite da se mučite prilikom odlaska na omiljenu planinu, tako da ću to ostaviti vama da razmislite šta vam je bliže i gdje možete brže da stignete. Ako pričamo o količini staza, odnosno njihovoj ukupnoj dužini, na zvaničnim podacima preko zvaničnih sajtova stoji da Kopaonik ima nekih 55 km sređenih alpskih staza, dok je Jahorina 47. Naravno, treba tu odbiti delove nekih staza koji stoje samo na mapama, a zapravo nisu prohodni obično zbog nedostatka snega. Što se tiče kapaciteta skijaša, vrlo je mala razlika između Kopaonika i Jahorine, ali suština je u tome da su jedno i drugo skijalište u posljednje vreme smanjili gužve na stazama. Verujem da je zbog jednostavnijeg terena i okrenutosti na jednu stranu, na Jahorini se pravi manja gužva i ima manje mogućnosti za čepove, kao što je situacija na Kopaoniku gdje morate prelaziti sa jednog vrha na drugi, na primjer. Što se gondola tiče, imamo 2 gondole na Jahorini i jednu na Kopu, ali koja najviše služi za izvlačenje turista iz Brzeća. Što se noćnog skijanja tiče, iako na Kopaoniku postoje 3 staze za noćno skijanje, ukupna dužina noćnog skijanja je veća na Jahorini, zvanično mi kažu 5 km, jer
na raspolaganju imate obe dugačke noćne staze ispod obe gondole. Kad smo kod Instagrama, onda je, po mom mišljenju, bolji Kopaonik samo zbog rasporeda terena, ipak vidite onako druge vrhove i nekako je instagramičniji, zar ne? Ali u svakom slučaju ostavljam mogućnost i vama da se ne složite sa mnom i ako to učinite, slobodno mi se javite ispod u komentarima. Ovaj video sam snimio jer verujem da je skijanje jedna apsolutno posebna dimenzija života u kojoj mogu uživati samo, nažalost, skijaši, borderi i ostali uživaoci zimskih sportova. Ako ste vi takva osoba, slobodno ostavite dole u komentarima vaš utisak. Ako ste bili na Jahorini, bili na kopu, šta vam smeta, šta vam ne smeta. Što se mene tiče, bit će mi zadovoljstvo da snimim još neki video na ovu temu. Ako želite podržite moj rad, slobodno share, like, subscribe, prosledite ovaj video nekome koga interesuje, ko voli planine, ko uživa u skijanju, a do sljedećeg puta ne skidajte taj predivan osmeh sa lica i budite mi legendarni.